Abusuafo midin ene Alex Odru. Nanso sinikwa ama me Berma Bediide. Yankopon ya adoma busumi yemu 20th me birthday. Isenti na wose me ni adofo ebetwetwe nkomo kakra efa mabrabum akoya Bediide fa so be Bediide. Ebe onena ma oba bipi sinikwa. Meshe me nkomodi na se na edika na media seda be matwedi ampon kwame basai adom nyankropon sanse na dom na mameti sedia meti anka mensem fatakura si ebodi anke ebobi ebomedin bi bisua bi mu na nka mefi abebi hu ewura teseme nanso enne na me amama se afatabi Meda me papa odi me ba wiase ase Mr. Apiase one me maame on the free Mary Adade Yankopon hira wo pa na mada abusuafo nyina fra chirichiri kosi bencheye me maame ma 6 me toso 5 me chia wo bibia Yankopon hira wo bia Papa Reverend Kokubuati or the Living Fountain Baptist Church Asafano Yankopon in Shila Konu asenyi na memoa Berma Bediide na machia me maame na isi me sister na isi aje ne me maame ye cha mu America e chia o mu nyina Yankopon Shila o mo pa onye o mo kese Obapa Joyce bia wo bia Yankopon Shila money to be bofti and for ni nyina nyame nhyira wo bia ye wo me wo he ene ne nkomo no ahyase me maame e de Mary Adade me papa e de Apiase free Asofia Chiase hodan papa fi me maame Mary Adade ifri asokore afijase asokore me maame papa e de sampene ofire bunu hafo kuru bi efa watachimentia isenti ho ne ekowo me maame ewo ho no o maame ekobo mo bra na mu mane ko hia banti bi okuru mu a efra na piase yi ene ko dinkuta ho eba bi hia mu be ya awarefo ebe wo Alex Odru ya ne Ghana amanyi na age atum si efra ne Berma Bediide many fear di be 7 years 10 years me fi kronim sanse mpanyisi kuntru hwan a ne nchi na ekọ me ba Kumasi sanse mi yusi krumni abrabo na de maame ene papa no makwa akudua ho e ba bedu krumu ha no if I difficult bebre mu nanso yeni kan hyase mfi ba bia ifi ba techimentia ene ye wo me tete me ma mani fiye tena hobo black akra ko school o techimentia Arisi primary school ko ni mu no na enema mo den kakra kopem se fi se ye wo me a me mani fiye no me hu me ma me ne me papa wa di bi sabre na papa wa yo papa foforo di si ye die menim emu nsem bebrebe ho kire atete akra masisuo me fo emu minkai sana me kusku ya de me ko se ekopam school atade ama me da yesu obi awie ene agene de ama no me nana otete me e frɛ na fie nkua wo frem Nyankopɔn fa ne kra nsie yi ne ma ne nana no nyina age me feso fie titi me mu no techimentia nzongo wo san kese pa bi onim krom ho bia no enim fie ho so dia onim Alex etena fie ho kakra mama ni fi eduru ba bi mi ka se mi nko school ni bi mu because table kura na misua de wo so no different ya to midin na nkwase for table akura keto amasi so ami ko school na me face this problem ani nyi school ho nti sa na tie dia mi jai enam me sompa makura pa adibuo nti ipa bebrebe eye se o mbehwe me
sabre na misua no manya futufo na mantimi ansima dwen pin ntino ma nya ntumi se meko ni na mu ba kumase mi papa nchen e wa chiase omo try so omo de mbeko school no me ka se menko onko de a obesua adwuma na adwuma ben na opɛ ka se mesua fita adwuma e de me kokotu fita adwuma mu me ba ye ne me na papa ankasa antena me ne onua bako na tenae Chris Bufa nyakopon insura no ye adwuma Ghana Water Company one na Yeremi Bell ebra me ne omotie no mesom se de akora esum neja enenena Berma Bediide aye aduane awie ayi ne nchense egu ho atwitwimu a onkase wono maame bia ne ani no ofie o kan sem bi o se me som panti obi be som me because me ne wona ma me yima koma mu nyina se de wuti bia na me ne wona we apania no edit on yonku bi anim se ompe mechanical ye good ema no through that ema mbe pie kumase be kwa run about ho na na mesua adwuma pon nwumre bia na me kwa achi ase pon nwumre bia na me kwa achi ase ebesua adwuma no me sompa madibuo ene me ne kura kanti no minya adofo bebrebe ama ne meni ebi tise nnua yako backless ewo Edum branch kana ene meni ni tise nnua abeto me workshop pe masem jane ka ho mami tukwan said ye obija no saa no ba abeto no through that ema obi abepe Bediide ase na bra mi sua no so na me pass resem yie pa yi nse nkwaye eni oba na maboaboa edoma no anwene twene akotwa bre abehye aye me concert eje me board ye betim wani beje Patrick Bernard Kuju Uncle Phyllis King oh my god I remember those peoples bro for so dey me fa nakwa na sabre no na ye wa group with TV so I friend King Soup concert party so when nya bi anhwe Friday or Saturday na wo share Bediide ade nkomode be ye bia no uhuna onsabeka na kan drama wo ho ye de mpanyimfo bi wo kan drama mu atoto me concert party mu ebi frame nkomode ebi frame Okala ebi frame Jako simply because me yes receive Ibaba sua fita adwuma no me de asresem saa anti na obi a pemasem ema ba bia na mesua adwuma no me kai se garage bi ho a eye ofayao ene amomaka eprese ade nti na me join film industry no but Bediide obi oni me free me mo friends bia besi ne enim se me mpentem o mi BBM nkakra sa ene ne Bediide du baby amadi afaya frɛ Jako ka se ne first car ye garage no ba beto no so wa banti bi opeso ne nanti sabre ne ye Guinness for car nti tama Jako ba ye na me ko Guinness ekofa car mo frɛ me se me nsai omoma Janko si na mesi me ye femina me ye emu nkakra me ne boys a eno musua adwuma ne bi di nkomo baako edin a different aye sakula o ka se ene me wo film industry no me wo nkakra na me production house bi a me johnny se woni beje na abekọ ho dia first day me call ho eye powerful powerline media network ni sha wo santase ko ye rehearsals day na me ye rehearsals na de echi ya no mo ko set so bi a me ntwa sini da ekoje major role ewo sinini ma me hu se nyame adoma chedie bebrebe that time na me call ho no na me nya film da but me kopri akokora ro empanyi se unum tu a edi ugina twene no ano yi sini no entimi amade true kakran me nema kokohihia empanyi fo bebrebe wo sinim enya ayonkofo ho na mkohia to be enewe camera operator neno ti se enua ba bia yekọ
Ye na mu ko share director ba ko George Osuafuye Magic ka che mi say Kwame adwuma no de wote pa na enso enuro so how director eno na director foforo camera operator Prince Nyako echire ma kire me say enye say bia me nseme mfata say me active but me mfisa hwan ena obi ani me hwan na di ni sika ebefa me say me meye adwuma ma no at the same time director bi ani me hwan na be makwanya say me active because we ni me nti sa na tie dia me mfa kiri wa adwuma ni bi ento me ho so the ba fie ba dwen ho me need to be ono so na me nenam sabre friend babata and your friend Majapia the baba dwen ho na mu say no be fa TP technical producer na ma operate a light as a light man to be say me the mission camera if a brim I'm telling you if a brim pa into your car you will be the one day who says adwuma wunya kwanya enye adwuma ne kodura bi ma me master me ne no eye adwuma ne nya problem because me hu adwuma ne wie ye no sabre na sini for so hia me nti ne o ma me kwa ma me nko yesini ti me tnase one day I'm saying no o se me twisi baako twisi feme me mama ye cha me be duru Kumase o tete me say ne back cha me say o ma me nyai fit adwumata oh you're right because what's your adwuma almost 7 years what hu adwuma ade nti na wo so ojai but me so metena ase e work e hu say o ma me kwoto mo ofitani mu ho no bebe sofa e wo mu mpanyi mfie so aduma cha de so egu ahodo basua de nanso emwa me aboa bebrebe oni nim kwan afa so aboa no but me di me hu say emwa me ti me decide yes me jai fit adwuma no me jai fit adwuma no but am sorry anopa be 6 ya me di ko fit adwuma mu no na me di apie kwa kwetena madam fu fie sa e to be ni fie sa de sa na mabafi enkakra one day bi wa me da ka si wo fitamu a me ko isa me ne omu ye adwuma wo fitamu obi timi so me nan na watwe no abusa me say nti da ben na me demo ebeba na me nim se seni demo wom but through that nti am bi wa na me ra bi wa me kwada ka na se na misu but dem catch them when they say one day omo muka who are you ebeka how are you true that magic the miku twese ni bi 31st night na omobo advert e Crystal TV the ho ahmache be 5 ina nipa na o catch them say da ben na me see ni demo beba na frame ahmache no so me ni different akonta se akonta na de mahu me sorry free me mpa no so na me bu nkutu dwo wonparam ka se urade me dase ena me director no so ya adwuma bebrebe director magic be bia wo bia nyankopon inshallah pa ene o twa advert bia ma donko a friend adonko man o ye adwuma papa nyankopon inshallah to be munyina nya inshallah pa Prince Nyako nyankopon inshallah mo ti sana te dia ene ye me so ahaban abi na me enhye no ho animunyam kakran sa ni namu a kushia director baako Isaiah Kofi Apia nyankopon inshallah ye adwuma kushia o set so na me kwere light amano man kodru ho ntem batama me kodru ho na asema wo kan ne kwa me fa so a me mani mu aye eni ade na asema wo kan ne se wo me ne obeye adwuma na adwuma ye in terms of as a technical producer amano one day ni adwuma bi refi title ne kakra tracks enipa na o produce no na me ne no Cindy ana o se papa manipa se masinye rowi data ni deny kakra o mama kwanya some o kan se Bediide
nyame be yokesi. And I believe it, and I believe myself. Minim nyame a menenenam ena minim nyame a maginedi. Through that Isaiah mekushia me papa Reverend Kwakubu Atin wo moka chem se kwame aka ade ba akopɛ aka kyerɛ sumonya nkopon yi. That's it. Minni bibia apart from nyame, minni bibia apart from nyankopon. And I believe that me sumonya nkopon so do kyerɛ ne bia me ye nanso wo hode nanso de sese me ye bia no me ye kakra me wo ha one day no that Isaiah said so house when you call be Jimmy Choir Director Jones on so me hia afei na directors akese miracle mo directors akese ni nyina ahase frɛ the offer se be light the offer se be active ase kyerɛ ne sɛ afei de din Bediide no ni munyam ye de bam ede ni namu nipa so de wunyina ni nyina na wo ben ne ma bi adeti atwempra so ikushia abaye bi Papa Joyce or Italy now komodie mo no na yeware bi akwanya bai ema itu anamon aba renhyehyɛ efesi abusuafo ama yigusu a akakra se nyankopɔn dom ya enchibia bia be hu se Bediide ware. Sometimes ya na ya so bebra unhu babia odefa ene Bediide mi nsi fie mi ntoka na nsu nyankopɔn ahye ne ho animonyam saa ne ma mekeka yin nyina yiwiase afefede eka nipa ho de nyanso me nkwa wo ho ne de me didi yese eno ye me amanko school me ma me odi mba wiase e wewu agya me nkrofo na aboa me saa atunne ade ba ko a menim ni se waba mu bua ubeka achi ene menti a kyen ase biem menti me papa nchen biem me maame free mono man nam wiase saa se sebi menni nani agya na se menni nanti mabrabo akachi bapa ye kyan hu me no se da bi kuta adwempa nti eboa wa eyi nti ode me aka ne ma ho prekope but se man kan kyerɛ wo se nyame no nyame maame no no a onhu da very soon ka me pese me to ne na me ni bidie bat betimato very soon se me pese me si me fie ne ya me nhya na so but metima start baby me ma ye 6 e ma 4 me ma mienu me ma me ne ketwa kudidi akwantu nanso ihia de bisianka ya aka no so ye den ewo me papa maso so e 5 emema 3 ema 2 ebi won kran ebi wo kumase ya ebi wo achiase ebi so na mbo mo bra minni amana so me ma na so sa minchi ani asokore obebusa in terms of relationship me ko mu wo the film industry man fan easy empanyin si control fi nkokora o ma na wi o momrewa mi nyina ba bia nka se me wura sini twama ndi ti wo mu da bia oba ne be ma wo bia no saa ne ma ne timi koso ho kopem se
mishia obaya me kanasimi nansu obia ho ebia mafom family from so chemi ebi so awoso hu ne se Bediide ntenanim ompo obi asem but ebia nya saa na mimi hu no obia wone nanso ti de meye ya wampe no fa nyina baabi enka ushia me onua ne me wetumi aba me nchen me ya blantie se de ohu se meti hu ya me ya akra ebia be hu pictures bi wadwen we se bia papa panyimu bi menye papa panyimu. I'm very young man. Ye menim ne se abrabo yempre ni mu meyen kakra. Berma Bediide me lifestyle. Ye me kaya ye me yapa wo bra na me wo me ma me nchen. Sabra na me ma me ti ase. Some of difficult. Sometimes to that me di wo fie kura no. Eho ode. Anya me nko an wabusuamu ni nyina. Eya me busa me ho say how me kai say misusa na me fi school abana komo de me pa ko fi ahwe ni ho na me ma me so ko afum bibisa afi na wo say me chenchiwe ti me kopa aburu abechi awe e me nya bi ke no mo di agu nsuom na me sasi ho na wo yi ansa na me echi me yobi a mitimi di asem hye mitirim obitima ayemade me na obesire pa aba ne hye mi obi onimi bi anim mitu ana mo bia me kai ba bia me ko ba bia me free etoda den die na nsunya den ma awurade etoda eti nanso enye den emma awurade kai se ebra mi fi mi ma me mo nchen me na ba owo mi ma me e kan se mbi kire mi rem fida ka che me se kwa me sisia babia wodui babia wokui mi hia hwe enyantuma enyampaboa emumdi miti. It's very sad search of this family binkumu nibi nifan nibi at once ya wo me Berma ne die o se me pray one ya wo me Berma no omo ewo ase no o se true me omo timi baso both father family and mother family ebini see so na me pen am for sem bebe up to ne always ishefie yankwatana ha nkoji ani yankonom nsa smoke those things minimi na me hu ye soda
se boy boni gidigidi yankrofo ko park ne ade ni se bia sinifo na e bibi se bia bo bi na me wa kohwe bi me nko wura stadium bi ankohwe border me nka senye but na me bia me finu ma me hwe me ni yi because me say wo fun we kura na e den si bi nya bi atuaka atene me a me to me fun to de ne board in TV both family ni nyina papa ho ma me ho ene me hia obi abusua me ko abusua ni ma me so mitimi ye bibi but me know baby ya you go so for so say me so mitimi aduro soro baby na metimi aboa nchirima in can celebrities na air top pressure man crop forward Instagram Facebook ni other networks no social media no so no uni Bediide uni say Bediide enya blogger star me prepare news and sana majimidi madwuma ana edimi no yede eba ba industry me nim de me no problem me ni opia ni problem because me we made na me pa I will tell you straight sadi we are here me pe we are de na ya I will tell you adi we are here why adi pa obi oni me bia be kan kiro ofume na me fumo wo susu a eba wanim even call kra me ye me nua sadi we ma nya de adwen we na me de ye fa me fom so che me ko enenko ena wo chinanko me no bi wo program e hye me so into me pray say me no bi abenya problem. Now I'm getting 30 minutes me jai esiha aseden ka obi bia obi o YouTube so other networks baby bia la Bediide fans bia menim se bebre wom me cha bebre bi wom ba mretim mrepam no me hyeda aba na masa no abeche no so we busa se Bediide wo masai I will come there we busa se oni Joyce ya ma wo na monwe mrepam be hu ni nyina se me kasa ebe wa but network ni didi bi into school ni me koy me kodu he anu so hu hia me ba ma ba be kire very sad. Yeah, Nika, who are you? And Nika, how are you, children? And then that damn mount, which na be, and maybe sending winning me. Ghana directors in Yankopon Shamo, producers in Yankopon Shamo, many of them sing your 4 artists, actress, and actors, Nina, so Yankopon Shamo, Minimushia, Mokana Minyabika. Me acting father Bila Samoa Yankopon Shao, me acting mother Nana Mama Brown Yankopon in Shao. No far club to Kodun Cansan Lorraine, a Jaku, Munama Futu Nama Bediide, a do baby a Modi. Kokumenu, I mean sharpa. Samikasemi Budia at the Bechi. We do be I love everybody. Sama fun wa fache Yankopon enye obia kese ha na Berma Bediide me demo bisi me kasa me kan bibi no ampa fa me fom so che sansa kasa tentene en fom so empamuda Yankopon in shira de opese Bediide din ni eye kese ni mo hwehwe manim guase Yankopon kan obia